Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, baiklah, kita memulai acara kita ini dengan pertama-tama kami mengajak membaca basmalah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, marilah kita mempersilakan guru kita untuk membawakan acara pengajian kita pada hari ini. Kepada gurunda kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sinina siaji salam lebih yang kehadirin insyaallah di dalamnya pengajian kita yang pertama ini. Saya insyaallah akan mencoba-coba membawakan sebagai permulaan sebuah hadis Nabi Muhammad. Hadisna alimaladina Nabi Muhammad tunassaliyah pamasinni asalamakan yaro hadisero hadis masyhur lada biasa na kemukakan na tawe, tapi justru nasabak marifat na ungkap tawe meloka mantara ki di para pendengar dan hadirin untuk coba-coba memperhatikan kandungannya. Jadi tanya betul silalona, tetapi justru yang ada terkandung di dalam hadis itu. Sila surah salakum ke hadirin. Hadis wakatai ini itu hadisna penguluta Sayyidina Umar. Angka hadis narampe penguluta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dari penguluta Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad. Akatana macuritai penguluta Sayyidina Umar kadang kanang kasih diwetu na tuda si bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makumuro tumatanga tuda lewi Nabi Muhammad tapamubak maniha cip di burani tapamubak ia sangi mubak dari diri sama kali kenola ni tapamubak maniha iztala alaina rajulu tapamubak manisit di burani yaru burani wis syadidu bayabi thiyabi maputi sassa pakaianna. Ye betul na ia putih tu bega desi sagala kede cari pana. Syadidu sawadi syari yaru laburani malutu kepu iluana. Ye betul na malutu kepu iluana. Ye maputi sassa pakaianna. Ye desi sagala kede garu-garui. La yura alaihi atharus safari. Dia ini tanda-tanda maka dia tu pulih kega, maka dia tu silo malala dia tahu ia mas sepeda dia tanda-tanda betul tepemu bawa mi. Ye, tepemu bawa mi kurung-kurung dia di sama kega na walau naru malala dia rumah dia wala yura alaihi atharus wala ya'rifuhu minna ahadun. Yang paling malada mengherankan nasen la ya'rifuhu minna ahadun. Sini ni ro sahabat angkat tu dak dia kecil di misan. Siapa kan sahabat Qur'an lewu-lewu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dega kecil di tahun ni setan rewir lo tahu. Napa ni kami nak kalalengi si kedona materu ime mapatung putu nabita. Betul non rapat tu dena si bawa di maka de materui fa asna rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Materu ya rola putauro naru mapatung putu nabita napalinna limanna ya rola burani ukiasi na pupana nabita. Ye ya ukiasi na pupana nabita nataru an limanna napa mapatung putu puriro ya rola burani cungai mutanai binabita sallallahu alaihi wasallam. Maka de ya Muhammadu mal islamu. Muhammad ayah seseleng
aga ya seseleng ibali ni kena bita yang tu na ulaskan ni bita rukun seleng lima al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gangkanna wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila dan nabita min rihaji dari kumulai dia rula pot tauro puran makutana latu ipat beli ni nabita cunga si makada sodakta tuga mu pawe ibaratnya tanya tahu makutana tapesan apa magi na patungan ni andai kade jadi makada sodakta tuga ko ye purai makutana si makada mal imanu aga tu siya sa tapwa tunga si nakara swadakta tungan ni mosan enapa mak bekatalui nakutana si makarema ihsanu aga yasang ihsan apedijing makare nabi ta an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka yesang ini made mak pedijing ina itu muka siwiani pun Allah Ta'ala ilalanna kasiwianmu samanna muita ibetul aku mas sempaja ku samanna muita pun Allah Ta'ala gangkana khusyuk betul-betul nari kude mulip betul na pakuiro paringeramu maka de samanna muita atika kasi maka de naita ka pun Allah Ta'ala jadi ku naita ka pun Allah Ta'ala tilim pakasing betul mas sempaja tunga si nakara swadakta tungan ni mosan enapa mak bekatalui nakutana si makarema ihsanu aga yasang ihsan apedijing makare nabi ta an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka yesang ini made mak pedijing ina itu muka siwiani pun Allah Ta'ala ilalanna kasiwianmu samanna muita ibetul aku mas sempaja ku samanna muita pun Allah Ta'ala gangkana khusyuk betul-betul nari kude mulip betul na pakuiro paringeramu maka de samanna muita atika kasi maka de naita ka pun Allah Ta'ala jadi ku naita ka pun Allah Ta'ala tilim pakasing betul mas sempaja jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu muka sibiani pun Allah Ta'ala pada nariku muitai fa illam takun tarahu fa innahu yaraka nariku de muitai atikaka nari menjepuna pun Allah Ta'ala mita ko purai maka dani swadakta tu aku suruh pun Allah Ta'ala makutana sih maka dai mata saa upana kamalino dan nerlo kuburane upana kamalino maka dia nabi ta mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili de namanya ganis saturiu tanaiye na yato makutanay betul na mega impa muy sangi ko tu na ya betul na kana nabi ta dewi sangi ke makka nabi ta mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili de itu riu tanaiye mega pa disangana na yato makutanay ibarati iko hati marapiri pun ngewe pak nesame men nabi ta makan demat jibril je iya nesame men nabi ta ji dasa iko tau marapi uki pun Allah Ta'ala magi na iya panang kawisan iya ku ikutirnya kan mana ya Allah tanai ada nabi ta jadi maka nabi ta mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'ili jadi maka dasi ya pe kode misangi ya regati aku podanga akhbirni an amaratiha udatona sama aga tanra-tanran betul na kamakalinoi aga tanran na kamakalinoi maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani
maka dia nabita makoi matui ia tanran nakamal lino upan na muita ni ia tau maloloe natunay ni tumatuan na ye betul na de nerita na hormati bitaw matwa antalidal amatu rabbataha iyaro amatu rabb iyaro indo saman ko memana pun na jejin jadi anak ko ano kedo na biji ada mumelu ni tu kamalino ye jadi sini ni jadi antara antalidal amatu rabbataha upan na jejin ni sidi makun ripun na ia na sangipuat kanya puang agasana betul na ia manimi titing ia manimi petuju dena na melo magasana berbakti kepada orang tua alena manibawa tilimeli ya ada muai tanda kamakalino na tu. Yang kedua wa antaral hufatal urat al ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyani muitai nasang upan na muitan ni ya riolo tau temas sandala takkan pibimbi mi riolo temas sandala iya na mak bola matingka ye ya tatawaluna fil bunyani iya na bola matingka 3 tingkat 5 tingkat sampai 10 tingkat maka Nabi Muhammad tanrang akan makalino tu ye ya tatawaluna fil bunyani pure makwaro letui pakutana na yarla putau onaro tapalanya bawasi dia si gamita pajana masih pak bicara nabi tetap petat di nabawa dia gamita makrik ganola tadi bawa ni jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanutuni najatuni maka dia madik tadi ni putau na sure sahabat maka dia ulir dengan merjolo ulir ngapi menrewa maka dia sahabat nadi juga ini suruh Allah taala makrik gila diri sama kerike ganola ke gila pada tu apolen nonar diri sama kerike ganola tapi mampu bawa mi abang amade tapalanya bawa mi maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna manisail setengah mi semua gaji ru rona rumah kutanai mi semua apa dah sahabat maka dia sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam Nabi tamiatu misan dia ni disangi maka dia ni gaji rona ini jawaban Nabi Muhammad orang kita pelajari maka dia Nabi tanah pada ni sahabat ia runat tawiro ia naruyasa Jibrilu ya Jibrilu itu nama malaikat atakum yu'allimukum dinakum angkai nak jem itu makutan tania dia ni sengalena iku benar orang mingkalingi ya jadi atakum pulih yu'allimukum dinakum kuam mengina pak gurukum agamamu maka dan yang de guru totopan rite ia tu boleh ia sengi agama ia nona pura nak panange Jibril ia sengi agama asal lengat tepat si bawah PDC ia tu jadi telu si roe telu si tulu nak payasan agama ia selen tepat si bawah APDC sudah sekalian ia masalah malon masaka ni pura na bahas ande guru totopan rita iya maka de pasarangan na palawangan na salengin na tapa aga silengan na salengin siwa tapa to maka dah umat seleng to matapa aga silengan niro ya kuirite unang hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka makutanana Jibril maka demal Islamu ayya sasaleng nak bali maka de antasyhadu alla ilaha latu capa na 5 mak jello iri majepunna na pakiluri Nabi saleng ya 5 we go palawang akareso jadi go jauh gopel jadi kung kasalang betul tahu akareso ko betul nakor sebab sal iro ya asalang yan itu apa dupa apa dupa yang salangan apa ini naru 5
ya kuirita si aku batu nama kutana panglut ta sayna Jibrilu maka dia aga ya satappa nakada antuk minabillahi wa malaikatihi tappa ya sangi tappa mo tappa kana pong Allah taala suri mundin na ini dan itu berarti hati jadi ro empaweng ni tappa hati yang paweng ni sal abeton asal lengi lanroale di lanroale pawai asal lengi hati tumpai sangi tepat napa landroali ku makarisui sana beramal ihsan ia sengi ihsan mapedecing diutamakan ku mengiru sinin nai pugoe nari kutosaleng ia mapedecing lauri tawe jadi aja mu pugoi ya de ya mape surkara lauri tawe jadi sila surah salakung kaya hadiri yan tulu-tulu asal lang tepat si bawa apedeci maka denre malampi ni pura na bahasan di urut tu pandita masalah na yewiasan ni saleng tepat si bawa apedeci gangkana si tungo-tungo na anak angka na kasimpulan nala anda guru ta jumhur ya kumakadai to pandrita jumhur betul na tau pandrita gulungan mega iya betul na sebab dia tu gaga ya kungkap masalah di masalah tu kota niamo kata angka ya sakati ya sangi kati anu dia na di ibai takwil kumakari pong Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu sini na tumatapai wajikan masariku manapuasay manasani waji apa maka pungih na makara waji din na ditawilin yarudega ka pangibam ditan dinakporo ayam itu na pangibang itu pandite wading muhtamal yasangi muhtamal wading tampu dua kata yari gatal dua kata dua kata yari gatal dua kata ibaratna maka dari pun Allah Ta'ala na kurang maraja ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjuli wa arjulah ya ikur mapangiwan niru tak bagi dua niru tu pandita koro angka tu pandita baca maka ada arjulakum ilal ka'bain angka tu baca maka ada arjulikum ilal ka'bain ya ko ya silaingan ibarisi silaingan itu betul ni ya ko maka ada wa arjulakum ilal ka'bain betul na bisa itu aja mu gang kacing ya ko maka ada wa arjulikum ilal ka'bain sapu itu aja mu papa dulu mu gang kacing jadi sik di bisa jadi sapu matawa ni jadi angka itu tu pandai tu maka dia ni bisa je bisa puimi angka tu maka dia bisa wi tau suruh sekalian ya naro pada nanonang ni maka dan Allah Ta'ala wa aidiakum ilal marafiqi angka batasan ataru pun Allah Ta'ala maka dia pun Allah Ta'ala bisa wi limamu gang kasiku jika tu majin ni manasani dia dapat ditakwilai maka dia pada agak senang leleng maka dia lima dan pada pangai maka dia pun Allah Ta'ala faktau aidiyahuma ratta iliman na dia na pun Allah Ta'ala maka dagang kekiga dia gana pun Allah Ta'ala maka dia kegang ke ratta liman popana ya ke yende ene mana sen na terangka pun Allah Ta'ala maka dia gangka siku maka dia tu pandite simak onro lah dan nama taliti tu pandite je maka dah situ pandite ya ke rumah kadana pun Allah Ta'ala gangka siku mata magejer siku deha betul na ibise itu siku ya harga gangkan nami siku de to mode ni bise siku mapangiban ini negara namo tu di pahami bukan betul makor tu jadi mapangiban itu ya kutumelo tu tili sigatang degaga tu di cau apa pala pada tu kare ibat tama gi lima siku ya harga de tu apa ia ku makan aka boleh kat laut asal mu ke capak jambatan lo tak jadi tu iki ku makan dia boleh ke apa sai ina tama poi lalat tu berjanji jadi tani ya betul lo
Yang kedua, uki jinne onangi maka di Allah Ta'ala wa silu wa aidiakum ilal marafiki gangkana bisa limam gang kasiku iku kebicaraan tayang menge denah kuat tu maka di Allah Ta'ala famsahu wa aidiakum minhu mereka matayamako sapi birupamu andrangi limamu di sini po Allah Ta'ala maka di kegangka iya denah kada kegangka tu matayam iya nanti yang pe tu panditesi ang kamatayamang gangkan nami pagalangan na apa nasang kahadisan na bita makada ye ang kato makada di maji mo pa sila ngijini maji mo pa sila ngijini kanya to tayamang ipasili na mijini yang pwede na natawi na po pong alatala batasan na sa bapurin na po kijini jadi nasa ko to matayamang gangkasiku ye malahang angkan di guru ta Sufyan Ats-Tsauri guru nan di guru te mata Syafi'i guru nan di guru te mata Syafi'i maka de pun Allah Ta'ala wa aidiakum minhu limamu jadi ku matayam yang di guru te guru nan di guru te mata Syafi'i asa Ats-Tsauri gang kale pa apa nasa gang kuru sing lima iya gang kuru nasi sing lima bangsa nami nunri madari betul na mapangiwatu to pandita itu ya ke nale di kina pangiwangi apa ibening dia na pangiwangi macipi to jadi aja tapancaji asi salapangan to pandita abala aja tapancaji na pasar sarangnya kataku to jadi kakek maka alhamdulillah takuna pangiwangi gigi udah api iya kegi boleh iya jadi betul na sebab dia mungkin ya na pengewangi ya kung kata mapengewangi anu dia na mana sa tahu baby itu ya miti ampe mapengewat wacan iya jadi selesai emakon bro jadi sini na selesai kung kahadiri kita kembali terdewa na firmaloki mali onaro dasar na hadis ang iya andre guru tu pandrita ulama mega tu pandita mega makadai iya ro sinin na tu matapa salaman dia ada na tu pandita mega jadi kata na iya na matapa tahu salang itu ya ko salang itu tahu dia nak tentu matapa na jadi yang kata matapa ang kasalang dia na matapa nasan ya jumhur ya ke sinin na tu matapa salaman ada na ya ke mancai seding to bata-bata tapi iya ro menganalisa perisse makadaka dia pasal diupuas ya rupi jam-jamangi ro apa ya kuiritai ayat na pong Allah Ta'ala di parakarana taulinoy na bagi dua yolo iya na bagi dua pun Allah Ta'ala betul na tumatapa si baka pere iya inapa niya si ro tumatapa ikuritai angka pasampayan iya ke dega tepat na iya betul na iya kumakapeng kang kamu iya betul na de betul na tepat sekadar melo mi kalabuwi salenge gangkana makasiyan masapayasa mapuasa tapi tanya na karena pong Allah Ta'ala iya iya na bangsa ro iya ku lahir na salang semua sapayan to mapuasa lahir na salang tapi atin na batin na magani iya na kapire jadi agasan na jadi salang atin na ilalakap iya na ruyasa tumunapi iya tumunapi makanja at kedona makatuju ke dito makatuju kedona iya ke maja atin na tumunapi asan na iya yanaro yakwirite tu munafiqin maka dia pun Allah Ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ya tu munafiq ukilangga riawana ranaka ponro ya kapiri ukum itu ranaka itaro ya tu munafiq yawana
Ye. Itu munafik loh. Ya ke isan itu munafik itu munafik ukilino nalindrungi peraturan. Nalindrungi undang-undang selen. Ia nak sempaja tahu dia halal darana. Iya. Dia halal darana. Dia halal harta bendana. Haram. Iya. Kuma mu dia nama tepat. Iya, mu dia nama tepat. Betul na mu majatina ya sempajang matamiha golongan orang yang dilindungi oleh agama. Iya. Ini apa namanya bahagian pertama tuh. Ya ke engkau tuh golongan letusi. Makanya atina. Ya malam tu. Makanya mak beli bola kindo ikasip baga. Ya ke dia nampak lupa, dia nak sempaja. Ye. Dia nak sempaja. Dia nampak puas ke mana mampu. Mau telu manu eko matelu manu tak ke kampung na nanti nasuruti itu. Kadang ke manu tak matelu ke kampung ke. Mon puna. Ye. Tapi dia nampak lupa. Ye. Tu mata sosial kung kahadri ye ko isi na pandangan na tu pandrita ye na biasa tu pase ye makanya atina na dega pagan sana dega padupan tu pase inna allaha la yuhibbul fasiqin majepu pun Allah taala di sisa na puji-puji tu pase jadi dua jadi tu pase si watu matepa. Kemudian saudara-saudara sekalian ukona monro mala dasar wakada de pasat di wisani de pasat di bule mala sit dikasimpula pasilaingan ya sangi salla si watu matapa walaupun jumhur ulama momen yang diguru tutup andi teh makadani sininna to matapa sallamanang ya kede na tungkat salenge to matapa iya selasuran nasabatay tegere ya kumelo kima bicara masalah asal lengan iya an kasit di sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih nanya salamaka purmutan nabi manguluk ke Nabi Muhammad maka dia Nabi sallallahu maka dia sahabat na podangin Nabi ta ya Rasulullah suruna pung Allah taala ayyul islami khairun iya kata hadis ya lo merangan nero hadis maka dato si dullani ala amalin idza amiltu dakhaltu jannah suruh Allah taala jallo ka ngasi di pangkau keng nareko jama-jamai tama nak surga di jallo ka nga poda bal betul na pak guru na maka da ago pugau na wati tama ka surga ko jaman di rumah sangnya tama na surga maka dia nabi ta maka dia pakutan dul ayyul islami kege asal leung dia asal lengan aku tenang maka dia Nabi ta kul amantu billahi thumma istaqim podai maka dia matapa kari pun Allah taala ini napa pun sikue ini napa disiplin jadi tahu betul nak tapa nak sodorkan Nabi ta untuk lisaki asal lengannya dia jadi tapa nak sodor nak beri Nabi Muhammad untuk lisaki apa asal lengan aku tenang tapa nak sodor jadi kul amantu billahi thumma istaqim jadi samana ri tayero jama-jama ngero anu sita mammi den alaisen ye samana ri anu sita mammi den ambil alaisen ye ke ya to siku ya hadde sama dua ewe perhatikan ni maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yutanai maka da ayyul islami khairun kegero asalanga kami namakan ya surah Allah taala kegero asalanga ngina aku tanah sahabat maka dia Nabi ta tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa lam ta'rif naiyak asalanga kami namakan ya yana itu mabassa tawi matona kung katau hole jadi tut'imut ta'ama mabassa tawe matwana kung katau pole napani wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif
nariko sidupa ko si dia tahu beri selangi wi hamus satu kita mus satu gi asal mana saya selang ye apa de pemalito si beri selangi ka beri ye ke pemalito si de ni bali nariko beri selangi ki ye pemali beri selangi ka beri ye ke pemali de ni bali ko beri selangi ki jadi maka Nabi Muhammad naya asal lengat kami nama kesinge ia naritu mabasai martoan aku tahu engkau tahu boleh. Yang kedua mu beri selangi wi tahu mewe sidupa muisatu kita muisatu jadi asalan sidupa ko tahu si beri selangi ko aja musi jawab bawa mi si tagga si sana asal ya assalamualaikum iya asal lengan nasa Nabi Muhammad jadi kumakadaki asal lengan ngiro matuanai asal lengan matuanai asal lengan mak beri selengi iya angka tu hadis nasi di Nabi Tasi yang dalam rangkaian Islam maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ngaya sangi sallang tau salewangi pada na sallang salewangi pada tasallang min lisanihi polri papijana limanna wa yadi lilana andangi papijana limanna ye betul na ia sangi sallang ia itu salewangi tauwe polri papijana lilata si papijana limata ya kung katau tilitas sila ya kung kailangan sa pajajir tu betul aja buka dari berarti orang yang tidak aman dia nak amah perasaan atau pialena betul tiliak kita orang betul na itu tahu pura selang iya jadi al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi na iya sang selang iya tu tahu salewangi pada tasallang polri papijana lilai endrangi papijana lima eselo surah salatung kahadre iya ko iya na taita tagambar gari iro na sangi Nabi Muhammad asalnya iya konsekuensi o kita peta napa mabasaki matoana narikong katau pole yang ketiga yan naritu mak beri selengi ki nariko to sidupa nang kamo tu natoro ang kamo natoro alibalabina Nabi Muhammad carana ya sangi mak beri seleng maka dari uki hadis mak beri selengi tahu malalengi uki tahu tudangi jadi ko joka ku iko nang katau tudang iko tahu joka mak beri seleng iya ko ang kataw makandaraan kataw taw malalang iko taw makandaraan ni mabir salang o kitaw malalang kaharahat to nato Nabi Muhammad iya ko pada rumbung ako kegi cede iya taw mabir salang o kirumbung bato iya ko dua ko si tinro iko lima taw si tinro iko dua mabir salang iya deto nak beri salam mana apa marwah lada sia tu matu cik dimu iya cik dimu mak beri salam iya makuturo betul na balik na betul na mape bali iya ko mape bali ki betul ko mak beri salam ni rumbung ni iya ko kan mape bali si di pol di rumbung atau hai di beres ni selesai deto na mangki mape bari mana pa iya ya jadi salah kehadir teringat tuka ukisidi hadis Nabi Muhammad yang bertalian dengan ia unangi angka hadis Nabi Muhammad puadai maka de
asam pajakku riwatu mamakna tinrona tahu ye utonna asam pajakku riwatu mamakna tinrona tahu komelo ko mata masuruga idoi santai betul santai-santai ko tama apa dia mesti lulu tama suruga menyawa tama suruga sui mami iya carana yan tada khulu betul na salluan nasu niyamun yan itu asam pajak ko riwat tumamat na tindono tahu iya termasuk ti anjuran ukisalenge ye betul na ukati rangkaian na asal lengenge na taruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurita ni kesimpulan na maka daki garis besar na pakai luri Nabi Muhammad asal lengeng yang itu akamala. Ye akamala. Itu garis besarnya. Ia ko garis besar na si meluri itu yang tepat maka da kaon nangiya samanna ya wita sa majamangir anu melu misitamang anu melu misitamang ya ko tapasi maka dai ale balad bina nabitta o kisala sidina hadisa al imanu bid'un wa sittuna kato maka da bid'un wa sab'una syu'bah angka hadisa 2 angka maka da al imanu bid'un wa sittuna syu'bah angka tu makada al imanu bid'un wa sab'una syu'bah yelo tatap malangga-langgakeun nasi Nabi Muhammad jadi malangga niru langga nas tepai Nabi Muhammad uki hadisa ewe dun rupa na pau angka makada bid'un wa sittuna angka tu makada bid'un wa sab'una yero arae kalale jadi bahasa-bahasa lain itu degaga bahasa makoril nalino angka istilah bilangan di sisi nara maluang kenana yaitu itu si di 2 3 pagang kana asira 10 to iya rae selain wahid ithnani thalatha angka kesimpulan bid'ah asana bilangan iya berubah wasilengan na iya kumakadi arai bid'ah berarti palawangan na taluhin na 10 iya jadi apa bid'ah 5 bid'ah jadi betul nak kuan umak gare-gare na maka dia 2 telu ya harga mega gade miris sebilagan ada bid'ah jadi yaitu Nabi Yusuf maka dia Allah Ta'ala wala bisa visi ini bid'ah sini na naitarungku na Nabi Yusuf 2 telu tang maka dia diruta ahli sajarah aparat asiratan naitarungku Nabi Yusuf kita umir apa dito pada kena 10 kan nalamu bibatasa jadi iya nih maka dari 60 na sibak siaga lo den risangi di bicalungi na lo betul na lebih 60 na dito na kena 70 iya angka tu hadis maka ada lebih 70 ya kita dito na kena 20 na iya yawana 70 sira layawa ya ada 60 na sira layawa